ulonto oluflatshela zintombi zasemkhanya kude zithi ngeke ingene emkhukhwini ogcola amatshitshi mbuya kwakhe obuka kwabuye lapha embuya khona kubuhlahla uthi koduka futhi mawutshana awuzo nje lapha engubuka khona uthini umantoka mali lapha emabhasini madoda zokuhlaba eSouth Coast mfana wami ngiyakubukwa nje lokhu hamba kancane ucabanga ukuthi uzokwenzani ngaphela usakhexe mina mfana mushiqe konke nedulo zikabasha kanti hayi futhi ngizala insizwa mngwana wami ngeke uzokwenza bafana baba nganitshela ngathi le ngoma yami le zala umqambo wendlela zabafokazana ukadla khise khabazela bethu ushaya igalo olibonile ikhanda khona obuka lapho ngibuya khona khona ngeke uzokwenza into sidalo ngiyakubukwa nje ngabafana abancane lokhu kuyakhuluma zama ukungiwayiphi hey wena wenzani hey we madoda hayi ngibuka kancane uthini ubuka mkhulu lapho madoda kubuka kanjalo kabi yami seyiqala lawe kudala lento siyihlaba nje madoda kanti wena lokhu ngibuza indaba lesidinci sami awusazi ukuthi sishawe ekhaya komama kwabuyela esidinci lesi ngizokuqunzula mfana wami ngizongithola khona kwi-442 enhla kwasekhaya lapho ngijima nge-442 engixabanisa nabantu njalo kungitshela ukuthi ngidla inyama wena mani shi akeneko kudaba kuhlala ekhala ngane suku bonke akeneko kudaba nihamba thatha imali zabantu ngoba nithi themba imali yeqolo akeneko kudaba siyazi nizumusha benu ngoba kuhlala ekhala ngane suku bonke akeneko kudaba nihamba thatha imali zomashonisa banithi themba imali yeqolo akeneko kudaba siyazi nizumusha benu ngoba kuhlala ekhala ngane suku bonke akeneko kudaba Over